percaya deh. Ngomong nggak? Hai guys, gue lagi makan bakso. Enak banget guys. Ini pesen saya cicilan. Nih, Cenonyi lagi mau jajan bakso tuh. Cenonyi tuh ngaranna? Enak. Cena no lagi jajan bakso. Lagi. Tuh. Masya Allah Cena. CF eta. CF. Astagfirullah. Tuh. Bang bakso langganan tuh guys no. Tamang. Ini ditutup. Huapna aja lo, huapna. Eta, astagfirullah. Enak banget guys, gitu nggak sayang? Mana nating dulu. Mana tuh yang batu apa ya? Astagfirullah. Enak itu. Cenonyi. Astagfirullah. Ayo kemas lagi tuh. Bapak. Astagfirullah. Ayo. Tingali huapna guys. Ayo wah, Mang Nur. Kosong cenah, Bu. Tuh, tukang warung keur ambek-ambekan wae tuh. Tuh. Eta teh kode cenah teh marangkat urang teh cenah. Karumpul doang nanti jajan. Ayo tetangga ge pohok mal nawaran. Eta meureun tatanya. Mang Nur cenah warungna loba si rumah. Katanyana. Jigana salah liarna. Anu ngagurumut sireum lain nu meuli. Astagfirullah guys, liatin. Itu. Ini Sararius. Lapar. Iya anu ngamerakeun ti Bang Ketap poin teu tawaran. Cek ibri ge ulah segala hayang. Astagfirullah. Geus museubeul. Tadi geus ngesop. Warteg 2 kali. Telur baksonya liatin, bakso telurnya liatin guys. Nih guys. Tuh guys, telur baksonya. Hanya dengan Rp5.000 guys. Wih, mantap. Tah coba tuh. Cepiah deh. Enak ganti Cebon tuh. Cebon deh sarua itu. Ya Allah. Katularan Cenonyi. Yanti cenah. Urang teh gila. Rumah teh galala teh daharna. Heeh. Urang mah teh gede teh panjang kali lebar. CF itu. Kurang hayang ti Bang Ketap nu nawaran. Urang bikin suka pohon. Ampun Gusti. Rasanya apa, Bu? Rasanya ting buru. Pade. Makasih. Rame ya masa sore gitu. Aku makan bakso guys. Kamu punya bakso nggak? Aku mau makan bakso sama mie guys. Tadi makannya pakai apa?
pakai ayam. Tuh, nu boga kontrakan karena keluar.